Uzavreli grad. Po uzoru na ruske studentice novinarstva koje ste nedavno mogli vidjeti u našoj emisiji, a koje su napravile kalendar za ruskog premijera Vladimira Putina, mladić iz Zenice po imenu Boris Kešević odlučio je snimiti golišavi kalendar za hrvatsku premijerku Jadranku Kosor. Nisam uopšte htio da bude baš isto kao one, pošto po meni moj kalendar je puno kudikamo bolji za razliku od njih, oni su po meni pravili neke klasične poze, a ja sam htio nešto totalno drugačije. Svaka fotografija ima i neku poruku. Od Jaco volim vas do imate prelijepu frizuru. Frizura. Mnogo mi se sviđa frizura, a to sam i naveo u kalendaru. Pa naše podneblje je uglavnom podneblje plagijata. Pa shodno tome i ove parole koje su bile na našim fotografijama su uglavnom parole koje su napravile ruske umjetnice. A mi smo ih samo preveli sa ruskog na naš jezik. A što je sa ovim Facebook ovcima? To je samo štamparska greška. Kalendar je snimljen kao podrška našoj Jaci u ovim teškim trenucima. Dok jedni demonstriraju protiv njezine vlasti, nekima je upravo korištenje njezina lika put prema uspjehu. Pa jednostavno smatram da Jadranka Kosor zaslužuje ovako jedan kalendar i meni zaista nije jasno zašto su se ti ljudi toliko okomili na tako jednu krhku i nježnu djevojku. Zašto nisu nekog bodybuildera napali na taj način na koji su nju. Da, naravno da smo izabrali namjerno Jadranku Kosor. U svijetu nema puno premijerki, ona je jedna od 10-ak sa našeg podneblja i svakako želimo joj dati podršku. Iako je kalendar erotiziran, Boris se s tim ne slaže i zapravo ne zna značenje erotskih fotografija. Ponavljam, uopšte ne smatram da je erotskog sadržaja. Zašto ne smatraš da je erotskog sadržaja s obzirom da si na pola gol? Ja sam na samo jednoj slici potpuno gol, a na ostalim slikama ima odjeće. Bilo da su to farmerice ili... A što po tebi onda erotski kalendar? Što su erotske fotografije? Ja nisam rekao da su erotske fotografije, niti da je erotski kalendar. A što su inače erotske fotografije ako nisu ove koje si ti napravio? Pa, meni, neki ljudi smatraju da erotske, recimo, fotografije i pornografske fotografije da nisu isto. Međutim, ja smatram da je to po meni je to jedno te isto, dakle, kada se vide pojedini dijelovi tijela koji ne bi trebali. Najviše nas je zanimalo čemu tolika posvećenost politici u Hrvatskoj, kada je politička situacija u BiH također jako komplicirana. Što je s kalendarom posvećenim Mustafi Mujezinoviću, premijeru susjedne zemlje? Pa mislim da on to ne zaslužuje. Ko je naš premijer? Nemam pojma. Ne znaš ko je premijer Bosne i Hercegovine? Ne, niti me interesuje. Zašto ne radite neki kalendar posvećen bosansko-hercegovačkim političarima? Bakiru Izetbegoviću. I dok se oni tako izruguju svojim političarima, susret s našom Jacom ih oduševljava. Pa, zamišljam da dođem na njeno to mjesto gdje radi, da se upoznamo, da zašto ne i kavica, da popričamo, da izmenimo par rečenica i to je to. Da li se možda zaljubim Jadranku Kosor? To ću se čuvati za sebe. Naravno da je nam bila čast, velika čast da posjetimo Jadranku Kosor i da ju lično uručimo kalendar. Boris tvrdi kako su njegovi roditelji oduševljeni kalendarom, no neki profesori nisu podržali ideju. Nadamo se da neće dobiti slabe ocjene na kraju godine, ali zbog slave se vrijedi žrtvovati, zar ne? Čudno me gledaju, prvenstveno zbog mog stylinga, zbog frizure, zato što sam drugačiji i ne samo škola, općenito grad. Ja kad prođem, nikoga ne ostavljam ravnodušnim. I uvijek ti neki komentari budu, ali mene stvarno komentari ti ne zanimaju. Kog tipa komentari? Pa da sam gej, eto. S obzirom na fotografije i Borisov styling, i mi smo pomislili da je gej. Pa ja da sam gej definitivno bi kalendar dao za gospodina Josipovića, ne za gospođu Kosor. Znači definitivno nisi gej? Ne. Ovaj dečko, iako tvrdi kako nije gej, za novac i slavu bi spavao s poznatim modnim kreatorima. Pa, vjerovatno da bi pristao, ali cijena bi bila ogromna.
Za pravog muškarca nema tih novaca za koje bi prodao uvjerenja i legao s muškarcem u krevet. Bori se, bori se. Osim što bi se prodao, naš Boki se bavi i modelingom, također za novac. Kaže kako ne radi u BiH, te da pristojno zarađuje. I mi tako proguglasmo njegovo ime, ali ne nađosmo ništa o njegovim modnim revijama. Pa ja sam fotomodel, inače pohađam završnu godinu gimnazije i planiram studij njemačkog jezika i ovim ću se naravno baviti. Kad god uradim neku sliku, svi kažu da idealno ispadnem na toj slici i ja se slažem sa tim i jednostavno to je pobudilo u meni želju da se time i bavim. Fotomodel u svojoj glavi, možda. Naravno, najveća podrška mu je njegov menadžer koji o bivšem kolegi Alenu Albinoviću nema baš pozitivno mišljenje. Šuting koji je uradio već sada je postigao mnogo veću slavu nego sve što je Alen uradio u svom životu. I evo nas na kraju još jedne priče o dečku koji pokušava osvojiti svijet. Krenuo je, moramo priznati, jako hrabro, baš kao Ivan Pernar, no njegova slava trajala je kratko. Nadamo se da će Boris biti dugotrajniji, te se radujemo njegovu novom, molim vas primijetite me, projektu.